kublai shibunya pi baro barang pedang sobhai pi sha ka channel jonga kapule puthi mentaka sngi nginya kren shapang kebenta kebalai lan ke part 3 joka chapter jongki integers da ka katin kasi berkakot kebanga pendon kam kedai explore mathematics na kebenta ki kena kelas 7 ka topik keba nginya pelaj jembut mentaka sngi kalong addition but subtraction of integers. Namar bagi videos kidai ki balengkot ki jing batai jong ki topics ki badangsa jong ka ni chapter an sab beteng biang yaki ha ki weipat ki video ki bangan sa upload kam hadin. Sengobha subscribe ya ni channel but press ya ki notification icon kenang bapiniyo ya ki jing pentip ni ki notification ya ki weipat ki videos jing hikai hakas ngi bang upload iki semua share kan iki video ru barki paralog chopi kenang bakiru kinyo lang ya kejing yarap pala da pisung thoi kejing patai semua press your like button tekawe kejing penbena ngamuk ban tip chopi ba ya ke link jong ki videos ki bangalapan mi ni la dapat mi Sepang kejing batai jong kibai ki topik saswa kan ni ke video ketamut ke part 1 part 2 ngan sabo yaki ha ke description box. Keswa bangan sedang nganget bapidang ya kedmau yaki tuki formula ki bangi ya keren berkilong kumni harum. Minus into minus kalong plus plus into plus kalong plus minus into plus kalong minus. Itu kebenengkong hangning nginya keren syafang kumno bengila banyak kanlang lane ya plus ya ki integers. Tekinya sedang syuadaka addition of integers. Rule kebenengkong ke ongkup ni. Abangnya kanlang ni ya plus ya arteli ki integers ki badan ki ju ki san temut kum number para plus dan ni para minus tingnya kenchwa ya ki number dan ni sebo ya usan akman kejubab dan ni ka answer bagi mi kita dengan pensai kan ni kerja ya ka rule nangkom takin niki nuksa harum tekan nuk example ke benengkong kolong bagi hab ya plus lang plus shipau baru plusan dekat kom kata ke rule apa ni ba plus shifau ini thoi unya po bracket plus baru plus sun dekat om no kata ke rule ba ngia kain lang shoi ki number mo ngia kain lang shoi ki number kata kamut ngia kain shoi lang yunu shifau ba usan dan ngi tho yau ni usan plus hakmat jangan ni bracket tekalong shifau plus sun kalong khat sun kebaar pada ngia plus hang ni fi ki minus para minus minus nyau ber minus san takamut kat kum gajing kali kapni hapa berkat ngi thoi minus nyau plus dah hapa berkat ngi hapa plus u minus san takang kum no ngi hapa plus shoi ki number among ngi thoi berkat 7 plus 5 but ngi thoi u minus shabar usan juki tekan ni kami ada nyau buat plusan kalau kat R kata kamut answer kata minus kat R rule ke R ke ong bahabangi ya kailang lani ya plus apa dan ki numbers pada kibran laki jong kisan kata kamut way number udan di plus way number udan ya ke minus tinggi ya kate shwa ya ki number bat nangta ni saya bu ya usan jang u number u bakam he hakman kejubab tekum tahi ngan pensai biang ya kene daki ni kinduk sahrum kebenengkong example kadai benginya plus yu khatsan buat u minus hinyau kene kalau kumno plus khatsan plus minus 7 tengi thoi nu minus 7 apa berkat yu plus khatsan ru apa berkat
ki ang kumno ya khate shwa ya ki number kemudian khasan minus nyo ya thoi ki po perkan bar uhe du number ni uhe usan jong u number ayu usan uhe jong u number khatsan kemudian plus 15 ukam he u number banyu minus 70 kejebab kalong plus 8 di nomor kata khatsan plus minus 7 kalong answer kami pra example ke r kan long habangnya plus lang you minus cut lai baru pra baru plus 8 begitu ini kemakibat ang biang itu kerul ia minus 5 ki number kata kemur cut lai minus pra begitu ya usan jauh number bukan he abar takut minus cut lai minus pra kalong san tak jawab kalong minus san dekat topik ke r kedai subtraction of integers. Hang niru kerul kapin iba abangiya khate no lini subtract padang artliki integers min happen kala yausan jong unong sya khate bar hadin nang ta ni saya khen yiki numbers kat kum kisain joki. Ikan niru tongan pen ide kini kiduk sama. Kiduk sa ka benengkong okay, subtract minus 8 from minus 15. Ini thom no. Thom shall margi habya khati now khatsan dau prate. Ini thom shall khatsan minus 15. Ini habya minus dau minus 8. Ini thom kumni yaki haki perkat. Tu ni minus khatsan ulang khatsan ni. The minus into minus kalong plus 8 katai. Yang tangi isim common. You khatsan, temut or you minus, kata kemut minus, beli keberkat dari minus lalang tahu khatsan, tangi bola pa you minus, baru 8. Kata kemut ladangi beli belang ikan keberkat, kan long minus 15 plus 8. Dari tinggi kancua kita iba apa? Ia kata iswa khatsan minus pra, long hanyau. Ini sethoyau minus sedin. Kebaar ke example kalong. Ia khate now minus kendai dau khatlai. Tekum tu kum juhi. Ini shim commando minus. Lamud. Kami sekendai. But minus into minus kalong plus. Tadi tak plus 13. Kalau dengi play yang ini berkat. Kan mi biang hi. Minus 9. But minus 13. Tekan ni kami ada minus into minus kalong plus. Ini plus begini benar po, ini number kita po, berkat kami minus 22. Teswa bangan penkut ya kan ke video, dan kentok biang ya kimat kibadan kam. Tekan kebenengkong hak addition of integers kita nak arti rule. Kebenengkong ke ongba, abang ya kain lang. Ya artliki integers ki bada dan uju usan ketamut ki number kilang para plus dan para minus. Tingi ya khen lang shwala ni ya plus ki number pergi sabu ya usan kaman kejebab. Ba ar ke rule ang ba ladang ya khen. Dan ya plus lang ya ki integers ki beran lagi jong kisan. Pembagi lapan itu ki example haneng ba the way di plus dan the way di minus. Tinggi ya khati soal dan tinggi ya minus soal ki number benang tangi sabu yau san jong number bakam he ne kitu ki arti ki number. Pada hak subtraction of integers rule kong bagi ya khati no lan ya subtract apa arti ki integers ni happen kala yau san jong unong sya khati pada hadir nang ta ni saya kenya ki numbers kat kom kisan joki ladang habia plus lemi habia minus in seven kalai ta kisan ti perlo bro dan perkut syua katu matakasngi dengan sebeteng biang ya kijing bapai joki wai pat ki topics hakaju ki integer ke chapter joki integers aka part 4 jongka nika video dengan sa upload ya ka nangai bapilai sung tho kijing bapai jonga pada video kino kijing ya artatin sobat ho hagi comments balik klan banyak share subscribe like ya kan nika video kublai sibon